Yine konuşmalarını yapmak üzere Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serkan Ramanlı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Cenab-ı Xwedayê Rahman û Rahîm, birêz serokê me giştî, endam û rêveberê doza azad, xuşk û birayê me yên ezîz, mêvan û beşdarên bi qîmet, silav û rehmet û bereketa Xweda li ser we teva be. Pêncemîn Kongreya me ya Asayî li me û li hemû gelê me pîroz û mübarek be. Beriya xeftina xwe ez dixwazim bi çend kelîma berxwedana Filistîn, berxwedana Xeze bên me bîra me. Bijî berxwedana mazlûma, bijî berxwedana Xeze, bijî berxwedana însanî. Hamcı Xwedaralı, piştî gelek demên bi eziyet û tengayî, tovên ku me reşandin li axa welatê xwe, roj bi roj şaxê xwe berdane erdê, zîl da, bişkivîn, çîçek û gul dan. Îro bêhnawê li hemû bajaran bela dibe. Kesên ku hêviya şînbûnê ji tov û bizrê vê dawê nedikirin, îro lê heyran mane. Kesê ku hêviya geşbûn û mezinbûnê ji dara vê dawê nedikirin, îro mat mane. Em dizanin ku şînbûn û zîldan, bişkivîn û guldan tev bi izn û bereketa Xwedayê me ye. Muheqqaq ev netîce bi tevlî işq û bawerî, taab û eziyet û fedakariya wejin û hermeta û wexort û hegîda ye. Bêşubhe ev eserê xweydan û xwîndanê ye jî. Bila herkes bizanibe, mîna cotkarên bi xîret wê xebatê me berdewam bin. Li şerqê, ji şerqê heta xerbê, ji başûr heta bakur, em ê çolê xwe bikin daristan, erdê xwe yên bejî, em ê bikin gulîstan. Ez dixwazim vê mizgîniyê jî bidim we, ne di muhleteke dûr û dirêj de. İnşaallah bi izna Rabbê alemê di nêz de dara Hüdaparê wê fêkiyê xwe jî bide. Em wek Hüdaparê em wek Hüdaparê heta doho tenê me xwe temsîl dikir. û tenê mesuliyeta me distûyê me de bû, tenê me barê xwe li milê xwe dikir. Lê îro em di meclisê de ne. Milletê xwe jî temsîl dikin îro û barê gelê me jî li ser milê me ye. Wê rojek were, tevlî bar û vê temsîliyetê ew ê mesuliyeta milletê me jî têkeve stûyê me. Hahengî her kes wê bibîne ku fêkiyên dara Hüdaparê çi bi lezzet û fêde ne. Piştî ew qas ders û merheleyên derbasbûyî, ew kesên ku hêjî hêviya serkeftinê ji me nakin, ew ê belkî li çoka xwexin û poşman bin. Ji ber vê ez bang li hemû gelê me dikim. Bang li ehlê wijdan û însaf dikim. Li yar û xêrxwazên gelê xwe dikim. Bang li jin û mêran dikim. Li keç û xorta dikim. Bes çavê xwe li der û dor bigerînin. Êdî bes çavdêriya xeleskara bikin. Azadiya me jî, rizgariya me jî, huzûr û xweşiya me jî bi hezkirinê ye, bi biratiyê ye, bi merhemetê ye,
بيكيتية بدهان صالان اويكو دقوتن كاوي چارج كووري افزل ماهان شواهري دايرو فايا خويايا بسكنو إرادا خواه بقوتنو خباتا خواه هداپار يكسر ريويتيا ريا إنسانيتيا هداپار ناوي بريبچونا بر بعدالتي بيا جلو رام دبيجن ورن جيه وافدره هداپار مالا ويا مالا خواه جخواه خالي نهيلن ورن مل بدنا ملي خشكو براي خواه گلی میوانم روش در باسته بن مه در باسته بن سال در باسته بن لهجی برین ما و نخوشین مرحت نابن و ما ترک ناکن اف زیده 100 سالیه کو جهالت فقیری و اختلاف پشتا مشکان دیه وكو بديع زمان سعيد كرديش مرة تعريف كريه ام خوا باتفاقه بمعرفته بصناعته بخملينن داكو ملتي خوا جوان ايشو برينا خلاص بكن ما تجربه كريه وفهم كريه كو د اتفاق د قوات د اتحاد د حياه د براتيه د سعادات د حكومته د سلامت هي امي وريسا اتحاد ومحبة قوي بقرن لورا چاره هر اوان ده هنگي امي تكميل بكن دين ودولات تحصيل بكن علم وحكمت وخوا جبن لومين احمد خاني ايدي خلاص بكن قالي حاضروا قهدارا حضور وراحتي اما سركفتون وبيشكتنا ما بعدالتي ممكنه عدالت جي ببراتية براتي جي بحسكرنة وبمحبتي ممكنة حتى أم حس جي هبو دونكن أمي نكاربن دلي خوا لهبو دوبكن وقت شاوا كورونايا چاوا سلاوا خدا ليبا قوتيكو مفتاحا دلجي أشكر كرنا سرتاج وسرجوهرة ما إسلاميته أو دعوة عدالة وبراتية لمدكة أمري حسكرنو محبتي لمدكة جوهر مين مليتي وإنسانيتي جي في دعوة لمدكن نخوة كينو عداوات حسودي وشعبنا باري نجي خسلة مسلكي منا حسكرنو محبت وقت ريجن روجية برف وجمد كينو عداوتي دحلينا جلو لشكرين كينو عداوتي جبال محبتي فريادو في غانا دكن شقص دل قرماهي وحسكرين دنا ملتي مدى بلاف دبا دنيا لوان طنق دبا دنگي وان حتى جتشولو تشيا بلند دبا ددما تشويدا وبخوجي بليست قالي خشكو برام قالك كس هنا انج حسودي اخوا انج بركو دلي وانج مرا ناخوازه باشكر نابجن وناخوازن بيغوتن لبالي باور بكن كو اوجي حود كارن بشيرن براتي اما يكيتي اما فداكاري اما محبت وصميمية اما دقات ونظارة دوست ونيارة تبع دكشينا جار بجار اعتراف شي دكن خوزيا خو بمتينه لازمه اموان وصف اوصاف خو هندانكن حتى كو ام جهندن فصل فورتا بري خو ندن حراميه وتنزل المنفعتين شخصينكن هربچه امي مزن ببن پیشیامه بکریه وان شاء الله کس نکاره پیشیامه بگره لورن ام هيفيه كي جهه بكن هرچی بنجي ام قال لي اخوا ملتي اخوا جي عدالة اخوا جي مرحمة اخوا جي محبة اخوا جي خودي لي دركتن وحسكرنا اخوا محروم نكن قال لي ما دبكو قيمتي ما وقنجيا مجي نظام بجي لورا امي بزانبن كوچابن هري كور بحسكرين دبينن
گوهن هری کرجی به حسکرین دبهیسن دوی کو ام حسکرنا خوا تیخنا دل ملت خوا داکو بچاوی خوا ما ببینن بگوه خوا حسا ما بکن هنگی وی کاربن دوستو نیاره خوا جهب ناس بکن ایدی لخیر خوا بگرن نبن آلتو کولا جخیر نخوازین دین و دنیا خورا ام دزانن کو اب ملت مایا بسر جوهر اسلامیتی ام بهبه گریداینا جهب ناین وقتاندن جهب ناین شوشتن هر چقاس نزان بنجی چقاس جبیر و باوریا خو غافل بنجی چقاس بتأثیرا خود نناسان جتاعت و عبادت خون دور کتبنجی جوهر ملت ما اسلام محافظه کرنا جواتی و نخاسم نسلانو جحرامی و پیسیتایی و جفکر خراب خباتا انشاء کرنا شخصیتك ببیر و باوری حق وانا دستوية مدى يادن بجوهرة مليتي ام بهبه قريداينا جهب ناينا فقطاندن وجهب ناينا شوشتن فلاكتا انكار و اسيميلاسيونك و بده سالان بسرمه ده هاتيه پرچقاندن مهاجري فقيري كشتن گرتن زندان قلما جهشو عاقل كريا خدي دركتنا الحق وحقوقي قلما ده پروردهي و خدمت فرميده مدافعه كرنا زمان كردي دعوة وكهوية هبونو نصامين قلي كردو حمو قومين دنجي باري سرمليمية يادن بجوهرة إنسانيتي ام بهبه قريداينا جهب ناينا وقتاندن جهب ناينا شوشتن جه محكمان بگرن حتى جرم عبوريه جه نخوشخانه و مكتبان بگرن حتى دبار و إدارة جار و فقيرة جه خباتن در حق جنان جوانان و اختياران بگرن حتى خدمت شاردارية ده دعوة كرنا عدالته مسلك و وظيفة ميا بخوزيها بي خبات كس نقشتيا مرات لبس خباتك بزانبون بريبتشونك بحكمت مفتها سركفتنية بإذن خدا أميجي موافق ببن قالي خشكو براين عزيز جروجة عول حتى إيرو قال خشكو براين ما جفي وظيفة ومسؤولية مزن خاندانا باش بإمكان وقابليتين خوا دوير يدا عمر بوراندن ميراسك پر بقيمتو هيجا جمرة هشتن بوي وسيلة أزوان عزيزان برحمة ورزداري ببيرتينم أمجي نكو تني بيجن أفجار ورن أم بهفر بيجن هر جار هدابار هر جار مالا وابا السلام عليكم ورحمة الله